pie. Dumiman ka't magkanta, pasalamat king minye. Pampanga, 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 Pampanga. Balay na migmuging lagu, kailangan dumayo. King patag man o bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matwang bale ng apu. Parang leking parobang, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan. Sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tingangasan mo lang, kilo pagat asado. Pansit luglog talangga, biringipe sa uman. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Tumbisa kang piyalde na patungkol ding balen. Biyaya liwang piyesta, kulturang pakaman. Tuligan parul, akong iru, tugon pinuyo, sisisan to kuralgal, Sinukwal Festival. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, Maracanga, Asali, dinukit ng mebles, pastillas at torones. Yemas at rival, marakal pang marakal. Balas, kaserola, ema at gitara. Emo chicharun, tamales, pulburun. Paru pasupwali, dagal ka, Asali. Ingdala na ning bukas, ing balenta mong miras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyame-am. Tarapan-merigrado, o balentong lindo, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Mamasyal ka, abe-abe, tuki-tuki, tuki-tuki. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Salamat, salamat o Ginoo. Salamat king diwaning Pasko. Salamat o Ginoo, salamat po. Karing masayang dalit, ting kantang mapalit aking kayapan mo. Salamat, salamat kay kayo. Salamat
katangalaning paligid. Kanya man naramdaman sunis Pasko, kanya man pakiramdam king puso ko. Uling at kayo, ganap na yung biyeko. Salamat, salamat po Ginoo. Salamat king diwaning Pasko. Salamat po Ginoo. Salamat po kaming masayang dalit. Ding kantang mamalit aking dayaan mo. Salamat, salamat kayo. Salamat king kulay digab nyo. King yubot legwanganin Pasko. Salamat kayo. King muli usinlag masalaing Pasko. Salamat, salamat kayo. Salamat king kulay digab nyo. King yubot legwanganin Pasko. Salamat kayo. King muli usinlag masalaing Pasko. Salamat, salamat kay Pasko. Oy, 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 balik. Hoy balik, Sintana, kising tanan, oras na, oras na, dotana. ito tanan, Dalaming sambra, potasibon ka. para magsimbang begitanan. Hintala, Hindalan, ng karimla. ng karimlan, Ek batuwi, dem batuin, 60 watts 60 watts lang, Makulit bengi, masalangini. naman na rin magsimbang bengi. Siguraduhan kung tayo baking pisa. Saglit ang tayo, iyapunte. Salita mong espasol ka. Tutukumbong at sumang bulat na. Inbalik, Balik, abe, abe. abe, abe, Inganda, emandan, kalame. ikalamin, Tutudita kiya, pero boy naman ha. bukas simbang bengi tamo pa. Hintala, Hindalan, ang karimla. ng karimlan, Ek batuwi, dem batuin, 60 watts 60 watts lang. Magulang bengi, masalangini. naman na rin magsimbang bengi. Siguraduhan mong kay baking pisa. Saglitan tayo, yamunte. Salita mong espasol limita. Tutukumbong at sumang bulat na. Ingbalik, Balik, abe, abe. abe, abe, Inganda, emandan, kalame. ikalamin, Tutudita kiya, pero boy naman ha. bukas simbang bengi tamo pa. Bukas simbang bengi tamo pa. Okay, maya pamaya pat masayang paparatang kapaskuhan kay Kongan at lalong-lala po karayang sablang makirandam ngeningaldo pong Domingo keti Pilipinas at eko po magtaka o tati kami. Na po kataka-taka. Oh, Ah. lalon mo ko pa mo. Ali bala kuya kung dili ti ka pala ken? Anything next. Karano ng double B Oo. na. Mag-enjoy ka? Karatang Ah. kanta? Siyempre, Ah, daratangin Pasko. Oo. Sindyan mo na yung suluyan. No, Ay, pamasko? Ingkay. Yeah. Pamasko. Pamasko. Christmas tree Yego yan. pa kasi eri, pamaskong dekorasyon, uling yeri na nga ning okasyon, yeri ning daon. Aning tutukiking daon. Down. Wa. Ay ba na rin daon? Down. Itang nga siya yan. Ano ay tayong selebrasyon kete, king okasyon na rin kalendaryo. Bahay ka naman. Yabe mo niya naman tanga siya yan. Wa, kay bat na ning daon, Pasko na. Magpasko. Oh, nya, ito, ikit na. Higit ka. Sinindita na itang Christmas light. Kita yung Christmas tree, yung Christmas light. Sinindi kitang Christmas light. Nung alang tree, alang light. Nung mo na masindihan ko, tikap niya. Okay, maya pa oras po Sige, kayo. muna na ka. Ha?
Muna na ka. O, dakal po salamat. Hanggang po kay Lunes. Muna mo na yata. Ha? Ali, ibyeme tampuge. Pero makanakos na ka na Ay, naman ika naman. Ika naman. Oh. Ah, Ika. balo mo. Yan ka na kayo. Gagad doon Domingo, Oo, maglakos ko. Balo mo kanito. Huling malpang panjala. Malwal pa yung malo ng pongkay. Ah, Yung gagawin na ka rin malan. Balo mo na, no? makanano. Kukolor do. Food color. Yan mo rin mo sabihan itang... Color. Nakita yung Tina. Tina. Yan. Tina. Eh mo Oh. kaya titina mo mo yan. O si Mengupas. Ah, makanyan. Mangupas. O, sobra karakalo tayo magigisa. Uy, ka naman. Basta tal doldoy, tamburi mo. Diyos ko. Mag-request ka mo, nanong kule. Kay Lunis, na kule. Wow. Kulay rainbow. Ah, Rainbow. atin. Ba, sige, dalami na. Atin. Sige. Lawenda ka mo kung galing dong makapagsulod ka. Rainbow amalan. Ibye mo ne pa mo, impuge, Domingo ngayon eh. Ah, sige po, Ay nawala rin kay katamong kapatad at aliwang bansang makirandam at manalbeke. Okay, maya pa oras po kay kayo, kang Dave Maglalang, kang Belen Cas, kang Las Patdo, kang Rona Miranda Landayan, good morning, kang Joseph De Gracia, kang Joel Marcoleta, Guibalya. Ay, galing mo talaga. Guibalya. O, ika na. Ika na. Ali ko correct Ah, kukorek mo, kasi kala ko. sinobra ka manok. Ako ka nyaman, eh. Sinobra ka. Menang kami pong kal. Adobo. Owa. Adobong kal. Detang magebod. Gargareta. Kaldereta. Sabi ng direktor. Ali, malyarin niya naman. Nang gargareta. Gargareta. Kaldereta. Kalde. Ah. Oh, sabi mo yung kaldero. O, syempre, luto yung kaldera. Ay, Sa ilimila pa magalang reta. ba, papabiking maya po oras ka rin kabalin. Ayan, Dave. Maya po oras. Okay. Okay. Hika na. Ah. Nung ating pang mitatagan, sige, hika na. Maya pa oras po kayo. Aldo pong Domingo ngayon, 19, naning bulan. Adwang libo at 17 naning banwa. Baluda. Baluda. Ali, nulit Ah, yan. minulit niya. Kasi baluda naman nung nanong Aldo Oh. yan eh. Pag-isilapan mo na mo itang kitang baba. Ay, itang Christmas light ah. Wow. Oh, yan. Yan. Merry Christmas. Advance, ala pa yung Pasko. Bayak, Merry, no? Advance Merry Christmas po. In advance na rin ka ako. Hoy, natin kang bubulong ka na ako. Nano, nambubulong. Iikit kay Carling De La Cruz, may sasabi ko kay Talamesa, kitang wow. Binulo Festival, kitang November 16. Arnel, Alas 3. Maranon kong makuha na. Bayo kong makuha na mikit na yan, na. Eh mo ko sasabyan kang double B, na. Ay, silip-silipan na kayo. Balo mo niyan, dinig Wow, ko. ah. Ang akin nak pala, silip-silip. Wow, ah. Silip-silip ko kitang pasbol. Wow. Kaya dinig doyo. Hmm. Pare anagang kasabi kay mas dakala rin kay kaya. Makanyan. Ali yan na digdagong kumbagyarin kang double B yan. Uling iyalang taluhin niya, na. Balo mo. Sinabi ko, pare, nino pangabe mo, ana. Wow. Igari Bernardo, yung director ni kang Facebook. Makanyan. Kitang gwapo lang. Hmm. At iyo, ana. Wow. O sige, yako ng bala kaya, iduwang Oh. mo. Biya ko lang kaya, iduwang mo kaya. Oh, pero ngayon ating message ngayon ni Kako. Oh, nano? Pare yan, na. Oh. Muli na ako kanya, na. Oh. Eh mo sasabihan kang double B, na. Joel yan, Gomis. Gulong mo, na. Muli ya, gulong mo. Gulong mo. Kaluban na itang libing na eh. Saganan mo ko, na. Gulong mo, Oh. mo parandam kang double B, na. Potatok yan na kaya, na. Panalok yan kay Madapdap. Ay, baya pa oras kang Joel Gomez. Oh, na. Ati yun? Ay, nga man ako kaya. Oo. Okay. Pinisabihan mo. Basta dakitan kaya kanyang King Clark. Gulong mo ay napasabi kaya ka. Na. O nang punta lang ko naman yung presidente na ning siyak. Bahay mo naman balo ka pa. Clark International Mo naman balo ka pa niya datang. Balo rin, makalistala rin. Ay, kami mong may kabahan ng Joel. Balo ng presidente Alex Kaugiran. Ay mayapayabak po, President Alex Kaugiran na ning siyak. Anang Joel. Pare, digdagang koreng dalako, apartil retang panagal tayan, consulting madapdapan. Apartil retang pamakyabe tayan, Ba malaw siya yung eleksyon, kayang May 14. I-double B, kaya be kareta yan. Ba, paring Joel. Pero, Advance Merry Christmas. Seli na niya kanu itang malan mo king Changi. Kaya tang ukay-ukay king Hong Kong. Tang night market. Mintanak ba king night market na ni Hong Kong? Ika naman. Night market king Hong Kong. Pinta ka tayo. Wari sinabi ko kay kami hotel ko kay taking Panda Hotel. Kita lalam night market? Okay na lang. Kuldas ka. Huling 16th floor kami eh. Wow, kitang lalam night. O siyempre. Oo, kasi ka banging night market na. Ika naman.
Kaya dewaring morning market Ali, tarawan. kalino na ni sinabi ko double B. Na sinabi ko. Night. Oh, O nano yung night kang pangpangan. bengi. Bengi. O nano sinabi ko. Sabi ang dewaring doon. O nya sinabi ko bengi, bengi Bengi. nga. Bengi. Why ang sana? Was to yo. Oh, di ba? Sinabi ko ka bengi. Magaling kaya tangin eh. Oh, nya sinabi ko bengi. Kasi- Okay. Mabisige. Ha? Mabisika. Oy, bala masakit na yung bengi ng Amerika. Bakit? May raragat ang gulot ng balik ng Amerika. Mana naman yung gula? Bah, rara. Aliway rara abis yan. Hapin. Batalayo pa isuki ta. Ay, ne. Ati na yun. Pero, rara. Ah, Maya payabak di. kailangan mo ta San Diego. Ay, kabalengke yan. Wa masakit tata. Mabalakat siya yan. Wa, kanya mana beketi ni. Bala. Kita misa na narara. Ah, Double B, ana. wa. Potandatang ko, ana. Wa. Kaya kamay niya, ana. Kasi balo kayo daw home site, kita kasi niguelas dulo, ana. O net niya pasubali. Oh. Tatangar nila na. Oh. Bibirwang kay double B na muli yan. Okay. Advance Merry Christmas. Okay. Ra, nano mo tenam mo kanyang kirarugong gulot bale? Diyos ko? Ay. Ha? Para mersyata ka rin. Oo. Samantalang kayo nyaman na bili, lilibot alang patugot. Oo, ne? Okay. Pero walang kasing yaman yung sarili mong bansa. Nano kasi nga gusto king Amerika? At lang house ng Amerika po nga choka Kenya. United States of Aluway ta, America. potang retang Pilipino, bisa lang munta ka rin. Atin lang aus king lingway Ingles. Balikbayan na Aluwa, nakatagalog. Diyos ko alwa. Diba? Aluwa ito, amo isipan ke. OFW. Aliwa. Oh. Potang pangarapan may ing lugal, atin lang amano itang lugal king Amerika, atin lang aus kanyan eh. Ah. Okay, may sabihin. Ang pakisopan nyo na kayo, baka James Balon eh. Hangin ni kayo pakit James Rudy. may bisya siguro king mapila na yal doon eh. James Rudy with your family. Ay, in advance Merry Oh, Christmas. tell to her wife. Oh. Greetings, kapampangan greeting. Kapampangang greetings. Yeah. King Pasko. Yeah. I-advance ko na ka. Mrs. ng James Rudy. Ing maligayang Pasko. Napasok. So, may kay ko mo. Eh, pa naman yeri at gawin ng pasok. Ay, Matanyeri ni 25. Ay, Maligayang pasok. May pasok eh. Milakas niya. may kay ko mo. Nang may kay. Masayang Pasko at masaplalang Bayong Banwa. Okay, anang rara may pabak mo naman kay kayo advance Merry Christmas mo rin po, ana. Binuking mo na ako man, Sir Arnel, ano? Sige po, karembong tutok nga ni Ring Manalbe. Pakishare niya mo po yung programa, i-share niya po, bata mong dakal. Akakayabe kining programang iti. Okay, kang Ron Somar, masaplalang Aldo, Domingo po, ka Arnel at Double B, advance Merry Christmas po, ampong advance Happy Christmas bonus. Yan. Apay Ron, balo na yung bonus. Balo na? Ingkutang, nino kayang mamye bonus. Sana po, may saplala kaming bonus. Okay, hanapin. Ban mo. Pamuyak pa mamasa. Oh, sige, ikaw na. Ikisangan mo eh. Nandun sabi mo, ako na. Ali, ako pa mo. Sige, bahala ka. Tatagan mo na akong manggamit itong yamu. Mas burige kasi niya, basa na eh. Sige, basa na. Cecil Castro Lopez. Okay. Kumusta kayo po, Tatang Double B at Koyang Arnel? Maya pahabak po. Bala ko po, maninap ko. Ulo mo, Kasi Domingo ngayon Family Day Wow. Isipan, niya po linob kami ngayon May programa kami kaning pag maragul ko kapampangan ko kaning Guwapo Live. Bang kanita adi nanda ko pong saya. Uling kayo po kanyan. Penandit po kanyan, mamasyal na kayo. Kami po kanyan at keni po ing oras keni kay katamo kanini. Alas 10, 7 na ning habak. Ko balo king Amerika na anong oras kanyan tatangar. Depende nung no rin ka. Nung ati ka king Western, ati ka king Eastern. Advance la. Di ba? Timo king Eastern kanyan, king banda New York. Nanong oras ta ken? Alas 10. Alas 10 na nimbing kanyan. Sige. Sige. Okay. Iron Somar, ikang mamasa. Mag-migrate po. Alwa po. Aliwa ito. Alwa po. Pangaliwa niya. Ali po tapos sabihan, pesa kang munta kitang lugar lawen ka sige. Yan bala ka ni Google, sagli ay ayos ti asaleseten. Sige, sampitlan mo parang makiramdam ganing oras sa ito. Cecil Castro Lopez. Maya Paldo Domingo po. Kaya kayo nga dwa, bala ko
absent kayong Sunday. O tapin po, sinabi minanding kayo. Hanggang pong Domingo, kay lolob kami kaning pagmaragul ko kapampangan ko. Bang kanita, adi nandakaw pong saya. Milako ko po stress, milako kayo kainipan. Keng kayong miyayaliwang lugal. Keng yato. Yato ne. Nano yung yato? Mundo. O ito, balo may pala ne. Ha? At mundo. Yeah. Pilido ita, del mundo. Dalawa, yato, mundo. Yato mundo ita. Owa. Oo. I Maria, Iprida Balatbat. Ero po kong Arnel, Tangben. Umpisa ko na naman maili ke kayo. Stateside kanu. USA, Lacoste, Model Blue na neman. Buhapin, bala ko, sabi yo, absent ko ngeni. Di rin nanda ko pong sayang kan Domingo. O, ika naman. Bahay ka. Belaos mo na eh. O, beraos ka. Maria Girly White. Ing white na no? Maputi. Maputi. In black. Matuling. Okay. Nakaating sila sa program. Walo. 8 po ning bengi. Alas 8 ning bengi kanu ka rin. No ka rin banda. Basta alas 8 ning bengi. No ka rin banda. King America yan. No ka rin King America. Ragulan ng America. Maria Girly White. Bangga niten pakarine kang tatangaran ng panganiba. Sabihan mo na nungo ka rin Amerika. James Rudy. 6 p.m. kayo ni California. James! Ba 6 p.m. pa California? Alas 6 pa ka niyan. Minus. Pati, Minus 3. Kayo may adjust na pang pababa na. Kumusta niya yung misis sa pore ng anak mo na? Advance Merry Christmas. At di na kaming Christmas tree yan eh. Sindi mo na yung mantasulu. Okay, kang Princess Peroha Manolbea naman. Princess, advance Merry Christmas. Nano, buri may sinting kaya katangkahe? Christmas ka? Baka di tabalo da mamas ko. Yan. Ayan. James Rudy. Okay, kang Achuking Mississippi. Kailing na ng Mississippi. Okay, kahit ako. Kahit okay, maranon kayo ngeni na 4 a.m. Wapin po, makabulu kayo. My favorite color. Anong Cecil Castro Lopez. Yan. Okay, ayan, land of the malapit na iking mga yan. Not land of the milk o land of milk. Malapit na. Okay, alas 4 na ning Sabado kiniking Hawaii. Na? Hello. Ditak na mo. Just got na. Hawaii, hello. Bigla ka ko itang potang bilala ko yan. Potang atsuka king potang pangarapan ding Amerika at miras ka rin. Malapit na ikatang land of the milk. Okay, kaya Saudi Arabia, alas 5 just na ding abak. Ba? Buri mo duduro. Tamo nandun, Mississippi, Saudi, Israel, di ba? Kalaw ta na disnan kanina. Many ba kang lands when suceso alipio. Yan, ha? Saudi ni alas 5 just ning abak na. Saudi Arabia. Nanong Aldo kaya ka rin kanyan? Siguro Sabado. Aldo, bengi ka na. Aldo. Aliya, ganing Aldo. AM. Ganing Aldo. Bengi. Sige. Aldo. Okay. Ganing Aldo. Sige, nanong buri mo kaya kanyan? Alwaing ganing Aldo. Patigtig kata. Nampatigtig, patugtog kata. Yan naman to. Haya naman. Warik kirek doon nakata rin, dapat patigtig na. Patigtig, ikaw. Okay. Sige. Ay, kapag maragul ng Koyang Arnela na. Halik ko, girl, kamusta na ka? Long time no see. Bala mo ka barangay kini, kanyang spring site. Girly. Girly. Springside. Pandan. Pandan na. Kumusta niya kong barangay kapitan? Paring Jerry Alendrino. Domingo ngayon makaresya kanya. Oy, Frida Balatbat. 8:15 kano, kaya tangking kaya kami. Nung nakuha ko may garal. King Canada? Ba may garal ka Canada? Ay, Buka rin? King Canada. Ba? Pinamati ka kanya. Bakit ang eskwela mi kanita, King Pandan, yung street na Canada. Canada Street. Canada Street. May garal ko kaya tang Canada. Elementary king high school. Okay. At kaniking Dubai ng Ronnie Ignacio, alas 6, just na ning abak. Yan. Okay, Domingo po kaniking Saudi. Dakala salamat kang Emmy Baloyot Salonga. Kuya Arnel, pakigreet po yung anak ko. Birthday ni Michael John Salonga. At saka po, patugtugye po yung Happy Birthday! Yan. Happy Birthday! Mula ko talitang Christmas tree ta Kenny. Potang bagya kantesin dyan, ne? Maria Girly White. Okay mo po. Okay ya ka, no? Okay ya ka. Sige. Kapilang ka muli, girl. Yan. Muli ka po, tangalay double B. Mamarandam na ka naman ganyan eh. Kaya sabi ko, muli ya po, tangala ka. Mati ko Amerika kanita. Ati ko Amerika kaya. Bahala na ka nang loko rin ka. Miss ko yung kaya eh. Nano? Sashimi. Yan.
Okay, balaos na po ka ng kantang Kapampangan na Aldo pong Domingo. Abayan nyo kami po hanggang alas 12 king pagmaragul ko. Kapampangan ko. Potang dirim laing tiyugnanin hangin, potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balong balong at tiyugnaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin din. Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balong at tunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin din. Taong maglakad king karalunduman, masalang sulog arelalin toya, anak libait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin din. Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulungan, sana king yato Aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin din. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin banwa, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin din. Merry Christmas. Pasko, Pasko, keba'y tananing ginu, may kakalungkot lading tao. Magsaya tamo. Hinglukod ng iba, binyeneng luktong ng anak, inaos ng Emmanuel, nagkabiyak kay katamu. Pasko na, Pasko Pampanga, pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe ding pamilya. Pasko na, Pasko Pampanga, pasalamatan niyang ginu, may kapustang pasibayo, impami kalugod, sanayang gawan tamo. Yaning Pasko na, Pasko Pampanga. Pasko, Pasko,
kalugod ka rin parang tao. Paramdam mo ang kiyang enas ko. Okay, mga ustabo, kaya nagkakatang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko, Pasko na, Kiti, Pampanga. Kakamben? Malapit na mo. Siyempre. Pilang tangin amo aman Kay mo? 19. 19, pilang pandiyas. Pilang pandiyas. Awa, pilang pangaldo? I-minus may tang 19. King? Keng bulan ng Nobyembre, 19 ngayon eh. Ang gaya wari ka, So, ang- ang gaya wari ka pila ng bulan ng Nobyembre. 30 days of September, April, June, and November. November, 30 ya mo. Oh. Ano mo makanano kay nga kaitan Baka namin nga ikaw ito? Ika naman. Ulitan mo na mo ito sinabi mo? 30 days of September, April, June, and November. Ilapin din 30 dias din bulan na reta. Mga kanyan. Wow. Ela mi dagdagan reta? Alina la. O ditang February gayon 29 nung minsan. Kanya mababanggit eh. Bakit? Huling maglipat-lipat siya yung date na. Ay, tingnan mo ka. Oo, kasi nung minsan, Kaya 28. atin 28, kay ba? Kaya mag-29 yan. After 4 years. 29. Kasi wala daratang may bait Yan ang may 29. bait. Mababawasan lang edad. Aliwa, ela tutuwa na. Pero biyasa lang ka rin. Ama kanyan? Biyasa lang ka rin. Ding bait, Pebrero. Pebrero? Oo. Ba, sigurado ka? Ang ganda yung Agosto, biyasa lang. Ang 4 September, rin Virgo? Ika, yako. rin Virgo talagang biyasa lang. Biyasa lang rin, Leo. Wow, buri mo nga... Ne. Leo ka? Leo ko. Wo. Leo me. Hitang ketang shipping mi ka rin, kabiyas na. Balo mo no, na miras. At yung geniking kay, Mo ka rin. geniking Sambalis. Nina Ay, niya ka rin. batan. Batan, nina niya ka rin. Magbakasyon niya. Oo. Balo mo itang bakasyon ka rin. Nanong Ha? bakasyon na ka rin. Maribelis, ano? Maribelis. Men- Balo ko ne. Balo ko ne. Eh, Ang mga galing. Wow. Mga galing lapit. Bruce- Sinobra la utak deta. Buri mo maglakad sa kendalan, mamasaya. Wow. Magaling ka nito. Magaling yun. Diyos ko. Magsabi-sabihan eh. Makanyang ka naman? Nakalain ka sabi. Makanyang ka naman? Pareho ka ta. Pamo. Sige. Sabi mo, spell may Mississippi. Bati ka ni eagerly taga Mississippi. Muli ka no. Next year. Next year, Pasko. Wawa. Ito, balutan na. Ha? Ala ka tangabangan kaya kanyan, kaya daratang nga Pasko. Ha? Muli yun, next year pa 2019. Wala, mabilis naman yung panahon ngayon di ba? Sagli, milalabas singaldo. At saka ay ka mainip, bakit mo? Bakit? Eleksyon kanita eh. Wow. At 2018, Malapit yung yung muli, malapit yung election. Nag-file no rin kandidato kanita. Bali girly. Hanggang muli kang next year. Nakiyaman mainip. Imbanwa kasi, 12 bulan. Wow. Sa muli ang mayayari. Matatapyas. Pagbiliban may Cecil Castro Kekay, Lopez. Galing ng double B, ano? Ito sinabi mo nun din. Nung in November, nung nano yan, gayon 31. Sinabi mo kaya, nung pilan lang bulan, nano lang bulan retang hanggang 30. Ha? Bigbilib lang? Bilib yan. Nano aring pag-aralan ko. Ha? Nano ko niyang mag-aral kong elementary. Elementary pa ito. Salo tutorial ka. Wah. Nano. Niyang kay, niyang college ka. Salamat na, Cecil. Wah. Anyang college ko, kukuha akong BSBA. Kagaling mo kanita. Kahit Bachelor of Business Administration. Kahit ka kanita, crocodile cum laude ka. Balo mo kanita? Wah. May exempt ko keng quiz kanita, keng pamagtest. Ba? Kung magtest, sila magtest lang rin abi. Galing mo? Bayi ka naman. Nya pala tutoy ta sinulat ng Manuel Quezon. Nya klase kay double B, magaling yan. Quezon. Presidente Quezon. Lilibangan mo ko eh. Lilili mo ko. Bakit? Pa-spell keng Mississippi kaya ka bangkanita. Bangkanita sabihan ng Cecil Castro Lopez kaya ka. Alike. Magaling ka namang kalupa ko. Ika na mo. Sky meet 40 mil. Spell kaya pagkapusan kaya ta sinulat ng girl kaya ni bisa ka. Basan niya mo. Basan ka mo. Basan mo na mo. Ika na. Ali, basan niya mo kung kaya ko. Ali, dagdagan niya. Ika na. Sige. Balaos mo na yan. Sige. Cecil, makirandam ka di. Diyos ko. Lalo ka ngay mainip. May stress kaya ang lugar mo. Nina, Mississippi, spell kaya. Miss M, Miss I. Miss SSI. Miss PPI. Ba? Lalon may pa yung kaya nung stuya. Stuya? Stuya. Galing mo. Nano kong score ka niyan? Kasi yung minaster mo yan 99.9. Yung score ko. Malyari na ka. Okay, kang Sherwin Dison, Manal Bea, salamat. At kang Lance, okay?
Okay, ka Rene Pangaliwa, kang Emmy Baluyot Salonga, dakala salamat. Kuya Arnel, pag-greet po yung anak ko. Michael John Salonga, saka po patugtuging happy birthday. Mantong kata pang happy birthday, Kapampangan. Happy birthday. Okay. Okay, at Reng Aliwa pa. Iresti Lakanlale, kumusta ko po? Maya payaba, Koresti Lakanlale, kambeda rin pamilya na yan. Makirandam lang naman na, double B. Sige. Pero kapilang katamin tagatang binulo ka sa katang king porak. November 16. Ha? 12 banwang anibersaryo na ning Binulo Festival. Oo. King Porac, Pampanga. Yan. King Fiesta Ayan. 24-25 ning November. Ayan yung binulo, yan. Binulo. Akakitsong luluto da ken bulo. Nya pong kaya na chuke kenan. That's November 16. November 16. 16 na. 16. Apinitang Binulo Festival. Ita pong native, ito po. Ayan. Alway Ba? double bitam po Chris Navarro. Chris Navarro po alway. Chris Navarro. Ang po itang king kahitan Ba, alway mayor yan. Ang po Arnel Pangalan. Mayor, nano mong pisabihan yung kanyan? Arnel, ano? Ka-seryoso. Mis sabi kang mayor. Mayor ka, aliway ka, Mayor Carling de la Cruz, na. Apin ta. Inglang yun, Pora. Arnel, ana. Nanong pisabihan. Bayo ko makuha na. Mo paramdam kan double biya na. Mikit ka taya na. Kita mo ito sabi na. Una niya ako, ati uketang kwarto, silip-silip ko. Naburin parandam keka. Nga kasabi kay mayor. Okay, Ngok Torres, Manalbaya naman. Ini sa Saudi Arabia dito. Okay. Salamat, Ngok. Yan. Hapin po yung Binulo Festival yan. Pero, masaya na. Siyempre. Manyaman tang Binulo doon Happy Fiesta. Kapila ni Senador Hito Lapid. Kapila ni... Dispiras, 24. Okay. Inka Fiesta, 25. Nano yung patron dagan? St. Catherine. Nangaus na kayo? Nangaus na kayo? Patron. Nano pingaus na kayo rin tawag yung Porak? Kang Apo. Apo? Santa Catalina. Anong ngaus na kayo? Nangaus na kayo? Nung king apalit, nangaus na nga pong kayo? Apo Giro. O yung king Porak? King Porak. Anong ngaus na kayo? Catherine. Apon tali, ika talaga. Apon tali. Tao Porak na. Tao ka sa Smuan. Tao ko sa Smuan. Nanyo waring patron nyo sa Smuan? Santa Lucia. Okay. Nangaus na nga po Lucia. Lucia. Ito. Lucia. Sinabi mo pagaling mo nga na. Ka naman. Nino na sinabi magaling ka na ako? Ika, Si Castro Lopez. Galing ng Tatang Ben Double B. Ditak na mo, Kagaling na yan, Balo mo niya misabi ko, Mayor. Silip-silipan na bakit ang pasbule. Pero advance Merry Christmas ng James. Pero kining susulod na yan, bala mo senador Tayo? Sales rep mo kanyan, yan. Paporma senador James Rudy kanina. Senador James Rudy. James, Abangan mo yung panga senador mo. Alayang kapatid ding malan mo ngayon, subukan mo kaya mag-Amerikana kanya. Sabi na masanting pang Amerikana kanyan. Galing ng James. Pero etaus to. Kapormayang representative king California. Retang congressman ka rin. Ako rin congressman ka, nangahantali. Ini katalakad diyang mapanikwa. Halo pa me. Rentalakad na rin, mapanikwala rin. Sana, potagalang makaintindi na yung kapampangan ng asawa na. Bagya ka na. James Rudy, advance Merry Christmas mo rin ka. Katalakad diyang mapanikwa. Okay, at kang, okay. Nanong okay. Amo, anang girly white, kapag maragul ng koyang, aliko. Anterico, maya pa oras kekaan. Ayan. Kang DJ Lady Lidisan maglalang, Manal Benya naman. Diyos ko, miss na katareni po, tangalakat bisa ka taman magpainaw, halika ta pa magpainaw. Ika, bisa na magpainaw, Yung pakalawin mo may mayor mo naman. Pakalawin kay Mayor Carling de la Cruz po, tamalis siya lupo. Bala mo, Pasko pa mo. Mali ating kumbinasa. May Star Trek ka kang mayor. Ing sigurado, progreso. Okay. Balen Porac. Okay. Namano ka mo kanyan? Lalawin kitang kantang tutukib. Kabisan lala kaya. Chris Navarro kalabong nabuak na. Isa na Chris. Malapit niya naman maging arsubispo. Chris Navarro. Manibat king ibat makanya niya. Pakigreet po ang kaluguran ko, Cherlyn Kapas na ning Temple City, California.
Doon na kaya banda yung Temple City, California? Ako tag may kay Migtex. Temple City. Bangad na po tamunta ka tayo, katamalili. Kasi king California, alos ring lugal ka rin. Ah. Kaile, nung minsan, lagyo lang Spanish. Karen? O, retang karelang county. Huwa county Yung ne. county kasi, bala mo, Balen. Huwa county. O, town. Town. Di ba? Yes. Alwaying town, king county. Yes. O, pareho yung county. Di What ba? about country? What's the meaning of country? Bansa. Yeah, galing Di mo. ba? Di ba? Galing mo. Aha, Wala ko yan kung magaling. O, yak mangutang ka ka. Oh. Pati. ano? O, yung continental, nandiyan Kapampangan. Ha? Continental. Continental. O, archipelago. Yan, sige. Continental archipelago. Sige. Bala mo. Bala mo, ikuha mo kumain na kanya. Oh. Continental. Wow. Okay, paturuda ka kang Director, meron ka bang... Congress ni, Webster. kayo mo na yung double benang, nanyo kay Kapampangan. Continental. Incontinental. Archipelago. Archipelago, ampong kaya. Ah, Baka ni Tarugo ay Tindiana. O sige, bala mo, ikuha mo kumain na. Babae ka. Eh? Sabi mo, kitang may ka ko nanyo yung country mo. Sinabi ko, kaya ka kabansaya. Continent. Ha? Continental. LA County. King LA. Los Angeles. Okay. County. Hiras na ako kitang king kay Orange County. Yan. Ika, King, Orange. Ken. Malapit ka mo king Orange County. Miras na ko rin. Kasi yung sister city na ning Angeles. Metong ko ka rin delegado kanita. Kanita? Mintake king... Delegates ka ne? king LA. King LA. Itang sister city na ning Las Vegas ang pong Angeles. Pero bayo kay minta... kay Batming minta Las Vegas. Mintake king LA. Yan. Kay Bat may piyesta la ring Angeles. October ite. Kaya taking pak. Kaya be koror rin taga Angeles. Ating palang piyesta ka rin taga Angeles kakamben. Ito, kay Bat na nita. Sinulapo na ako, minta na ako West Coast. Minta na ako banda New Jersey, kay Bat ko king California, ang po Las Vegas. Yan. O chinula po ka. Siyempre, tinurima ako ka rin. Alang magbalik ko Pilipinas ko pasyalan. May tulak kat sinabi mo sinula po ka. Bala mo kanyang kay ka. Understood na ito, so sinulapo ka. Miri ng kampakpak. So sinulapo ka, sinakay kang aeroplano? Liwanagan may bangka nito. Okay, kang Christina Lacson, maya paabak kay kayo. At wala ko kitang lupang mapanikwa. Dindam kita. Niyang minuli ko. Wow. James, kalupa may talaka ni Double B. Talakad pa, manikwa na kayo. Pareho kong dayawan. Kasi bala mo kanyan, manoto ka te. Dininan may nga panintaga, po atang kinay may kay ngilog. Dakalayasan, manikwa ka. Okay, I think meto pa message sana. Ay ni Ann Perico, hello po kay kayong adwa, Tito Double B, makirandam ko po kanyan, Tito Double B, kay kong adwa. Pero yung kaya be ka rin. Kaya kong adwa, katang adwa. Ning kaya ka, special mention yung name mo. Tito Double B, Tito ne. Galing mo. Tito na ako, Double B. Kang Sandy Yanga Meneses, taga no ka ni Sandy, Manuel Bea naman ngayon. Yan. Kamusta Sandy? Maya pang oras Hello, ka. Sandy. Itong naman ko kaya kanano yung Kapampangan ng archipelago. Archipelago, continental. 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 So, panyo na po. So, panyo po. Okay. Ayan. Balo may tatay may pasabihan. Nandingin ka pa, spell kay kayo. Ka naman. Putang kaya wari kaya ka ng balo kay. Ano, Diyos ko, kalupag kaya pala ka ng balo. Diyos ko, nyamangutang ko kaya ka. Kitang may pala balo. Ika naman. Mangutang ka waring balo me. Nunto na kang mulala nung kukutang me. Tatang Amerika, Ingniabe ko. Aliko, sige, yung may yan, mag-guess ka. Kapapanganta pa mong kaldereta. Meranap ko kay ka? Mangutang ka kailangan tang balo me. Okay. Sige. Sige. Kutang kaya waring. Let's go. Okay, land of the honey and milk na. Pining kaya, it's America, nung yung magkamala. Okay, sige, malaos na mo kanining aliwapang kantang Kapampangan. Yan. South nening LA in Temple City. Okay, at yung panalugal makanyin king kaya na, king California na. Temple City, na. Yung kan double B alwayang klaseng temple. Yan, di ba? Kang kakamben, Temple of the King. Yan. Wow!
Roger Liwag, naning Barangay Lakandula. Bah, ketilaran. Maya payabak po kay kayo. Ay, Roger, Yan. kumusta ka? Mhm. Yan po ay James Omli. Kumusta la kayong compound naning Barangay Lacandola? Okay. Si Sila. Okay, Kim Mangune, Manal Bea, pakishare na mo po. Kaba pong makirandam ko, share niya po yung programang Pagmaragul Ko Kapampangan Ko. Share send to many. Yan, di ba? Okay, Frida Balabat, pwede pong patugtugin kaluguran kong at siya. Narita? Kaluguran ko nga, sinabi mo eh. Wapen. Kami, kutang ka na ako. Kukutang ke ba? Kantabalo te kita. Silon may kitang kodi ko. Pinandit. Yan. Okay. O mamaligwa ka. Okay, Sandy Yanga Meneses, tagabag makabebe ko po, kini ko po, Sambuanga ngeni. Ba, Sambuanga. Wah. Ring Sambuanga, kaila rin ken, Kastila. Sambuanga, wah. Kaila Kastila, di ba? Oh, pero yung salita nila, May halong Kastila. Kastila. Chabacana. Di ba? Buenos dias, compadres, kumares, Sambuanga. Gusto yung kanta? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Sige, uli nga, ekwahitin niya, salita Ala, na kasalita. i-Mariat Bacani, King California, ba? Biyasa yung magsalitang Spanish. O ni katami ito nga yung balotang gawang Spanish eh. Retang tindada ketang king bakery. Spanish bread. Wah. Balo mo reta? Sinalita na karete. Wa, pero kanita niyang Atin lang chiskilog. pero kanita king college ating kay di ba ti subject Spanish. Ating kanita. Atin na. Atin, Oo. Spanish. Awa, Espanyol. abasa kay pintal libro ng kay Manuel Quezon, yang magaral kong Ay, yung kaklase. kaklase me, ating subject kay Spanish, di ba? Ating Spanish kanita. Ating ka nga balo kay Kasi may Spanish. gobyerno ula kaya tira yung Espanyol eh. Hawak, pakikwento mo na kasi may disman yan eh. Anya ating mga lagong babae keti eh. Okay. At yun naman ni Miles Rico Solidum, mayap oras po, manalbeko kay ti Guam. Guam, malapit mo. Malapit siya yung Guam. Nyusong mika play king Guam, double B. Munta ka ta Guam, metong mong oras at ika ta Guam. Metong oras. Oo, malapit yung Guam keti. O lilingunan na naman ni Siak President yan eh. Okay, hello Maya Pabengi po, Miriam Mariano. Yan, kumusta ka, Ching Miriam? Yan, kumusta po? Okay, karen pang in continental po yung house ken malawak ang lupa. Ing archipelago apin po ing island king libutad danum. Pasalamat ka kang DJ Lady Lee Dison Maglalang. Ana, ing continental po ing house ken malawak ang lupa. Ana. In archipelago ilading islands king libutad naning danum. Libutad na nindanong. Wah, libutad. Awa, ilapin dito, balang bundok tinubo. Ali. Ilapin dito. Wapen. Mamanok kay kay. Alwa naman ni kasi nagot, ilay din. Ali, explain siya mo eh. Sige. Bala ko si kiklaim may eh. Sige, Ali. Mapanako ka naman tulos na nindamulag. Bala ka pamorat ang politiko. Mayari lang titulo reta. Ha? Titulo. Ang balo mo rin house na potang sabyandang mapanako lang tulos da mulag, ana. Uwa, yapin ta. Karang- Eya kaya kunani. O, karang politiko, dakal makan yan. Ay, dakal. Diyos ko. Dakal. Dakal. Ha? Dakalan. Uy, tangi karela. Ang po, melo mo la rin politikus, potang pepagawalan dalan double B. Ha? This is a priority project of Congressman Ben Baltasar, ana. Uwa. Dapat For tali. example, yaita. Sample ya ito. Dapat yung mga santing sabyang ka rin. This project is funded by the taxpayers' money. Is funded by the people of this province. Oo, ini taxpayers' money. taxpayer, Dapat makan yan, di ba? Kay batakit may kaim. Itang dalan, kalati, yung letrato na ng politiko na, karagol. Tarpulin. Diyos ko. Karagul daw. Talagang ang Kaswelo da. dakala lang alang marine politiko na. Sinabi mo yan. What? Ika sinabi. Ana? Nanong house na ka rin kening buhaya ko. Makanganga. Apin. Lakakabsi. Wow. Makanganga. Buhaya, ana. Ilapin din. Dungking Davao atin tamong kay karin, atin tamong crocodile farm. King Senate ang pong Congress. Atin. Karakalda. Diyos ko. Alalang pikabsi yan. Miyaliwalap ng klaseng crocodile rin ka rin. Okay. At maya pa oras kang Ulieta Kabiling. Yan. At kang Lisa Lorenzo. At kang Esme Shopline. Ba? Bala mo, uso ngayon yung pamamaligtad na lagyo. What? Babaligtad na eh. Baliktad mo na yung double B? Double B.
Libo. Baliktad mo yung double B. Double B. Wah, baka na may sulat, baka baliktad. Okay, Marlon Ibe, Manal Bea naman, tula na Cecil Kekata. Diyos ko. Opo, itang mo pong papakan ka rin at tsuking kay, kitang crocodile farm ki Senate ng Congress. Ita pong pasweldo ka rin. Kamag-anak daw pong double bireta. Dapat po rin, ilang paser kay katamo. Nung kay katamo, ela sumweldo, ela may kasakyan masanting. Ela, libre la pa aircon namo. Ha? Oh, libre la aircon kay opisina. Nung babayad ka rin, ita mo. Asensado na yung angilas ngayon eh. Oh, nina niya. Ay, kaasenso na? Oh, bakit? Naring-gari na po niya. Kaasenso na? Ha? Ha? Dati, bala ko yung Manila mga sensado. Oh, Kaya ngayon ti Angeles City, double B. Oh. Ha? At na yung Peka Maragula parking. Tukar niya. Ba, manibat kaya tang kimpulong Maragula naging panda. Parking niya. Wow! Ay ba? Ay, Diyos ko. Eh, nagagalori sa kan. Wasto, yo. Ba, Parking kanita ita. bakit kita mo wari Angeles City? Na? Oh, isipin ng sisuda, ding mabalakat. Balako. Makanyan mo rin. Balako, the biggest parking all over the world is Metro Manila. At yun yan naman pala Angeles. O tayo isip din eh. Eh, ito naman, Diyos ko. Isip din sa sarado din dala na intersection. Etat kay Gary Kenny, Diyos ko, alas 4. Alas 4 medya makapark na ako kitang magalang ro. Karagol ni parking yun, eh? Diyos ko, ako. Oh, Nung malyari mong lumakad ko, ako. Kunan ko niya mo, ako. Diyos ko, meto kong oras makapark. kita kayo? Ay, Diyos ko, grabe. Kita kayo kami. The biggest parking. At yun ay po ang Ilas City. In Pampanga. Manibaya po kitang Magalang Road, ang gaya kitang king pulong Maragul, pulong Kakutod. Park no rin sa genyo. Eh, lang makapark na kagana. Diyos ko. Kaswelyo. Oh, traffic ang tawag doon. parking. Parking. Eh, na po traffic. Map naman yung mete, gagalo. O, potang maglibing ka, gagalo. Balo mo kyan, Oo. tatagalan. Diyos ko. Magkamali kang bagyak yung parking, kuldas ka. Wow. Yung sakyan mo, paitunan mo na. Awo. Tauso na yan. Ay, tahikit mo yapin. Ela marine ka rin may kisakyan. Ali, baka Babayad lang tax na. Ali, atin mo naman gusto. Nung minsan kasi, makasalabat laking dalan. Oh, Nya abitan dala. makasalabat lang. Wow. Lawin mo na, nya may aksidente ka. Eh mo kaburyan. Oh, King wadi sa ken, pemayaran na ka. balo, tiwari sa sakyan ko. Diyos ko. Pamayara, mo balo nung kanino ka. Oh, Diyos ko. Ay, tatako. Kasakit ne po. Ne. Ay, kita kayo kami. Pero balo mo, Oh, sige. ini problema kasi ni. Ne. Sige. Kita mo nung miss. Mangomentaryo ka ta pandita. Ali, ikit mo naman nandin, di ba? Ay, ikit mo nandin, di na kami katapatawo. Nandin po, nandin. Ay, Diyos ko. Ay, kita pong intersection. Ay, Makagoya po, maka-green niya. Maka-stop la rin kasumangid, misusumangid. Ita pong single motor. ay, Kabilis na po, di nalakit. Busy ng kabay, busina, lalo beating the red light, di ba? Beating the red light. Diyos ko. Oren po rin Pilipino. Only in the Philippines. Only in the Philippines. What? Kaya mo po Pilipinas, malilyar yan. O bakit makanyan eh? Potang at chuta Oh, king nandun kilog po. na ning Ay. Clark, tutukita kitang traffic rules and regulation. Kitang jangalayan traffic light, kita pong intersection, first stop, first go. Di ba? Kita po king subik makanyan mo naman. Ni po, jangatin pong traffic light, keti luwal na ding Angeles, ay diyang maka-green ko po, ko basta-basta mag-cross king road. Kalupatan Okay. po nandin, Diyos ko. Nandin, balong mo tatangar na. Wa, diksuta na yung miras yan eh. Ginulisak ka. Wa, Di ka di presya yung balugbog ko, palawe may pa yun eh. wa. Di pagulisak ka. Kagulisak. Di ba? Eta balo nung malyari kay kata. Nung mabilis katang mabilis, di nalakit uling goye. Green, ati katakit, Wow. katang upayan dalakit, makagoya. Wow. Biglayan, di nalakit po, yung makasingle motor. Nyai ko po taga-Keti ha. Diyos ko, dakal po klasing taong atin lisensya, de po balo nung naning traffic rules and regulation. O, pibalik-balik may Carlindera Cruz. Sabi kayo? Amo, bayo ka ba mag-play kanta? Sige. Chico Gonzales, Manal Bea, kang Di Gonzales Clinton. Aba? Kamag-anak ng Clinton ni. Ex-president, ne? Wah, ampoy Hillary. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Ito tinagal presidente. Sayang may presidente Hillary. Ba? Mag-migrate ka sa Amerika. Ne? Ngayon, munta ka rin, sumiras ka tang pilang bulan, pantunan na ka Trump, pabalik na ka ta. Ali, sabihin ta naman, binisita ka kay kami, ha? Ay, Diyos ko. Oh. Lawen ang gaya kapilan niya, nanay, double B, ana, balo ka yan, ana. Mahilig yung papa-extend yan. Eh, na malyari ngini kang Trump, Na malyari. panay na yan tayong mayari.
Nung mayari yung visa ko kanina, keng September 2023, Amerika. Amalya, Awa. Ati naman package tour nga ni bisa ka. makanano yun? Munta ka taking Iraq. Kay ba't pa Afghanistan yan? Libre. Yemen. Yemen yan. Mongolia. Package tour ta bisa ka. Pakyabya ka? Yaita, itangatlo rin gwapo. Ali ka, magtukida ka. Ita kailangan itangatlo. Hangga airport, atad na ka. Itangatlo. Kakagaling na initang agency nga labasan te. Package tour na. Ha? Package tour. Libre. Libre. Iraq, Afghanistan na. Yemen na. Iran. Ati naman local, keti. Marawi City yan. Marawi. Kita na Marawi. Diyos ko, kasakit. Okay, Piolo Santos, maya pahabak po kay kayo. Level Lynn Fernando Miranda, maya pahabak po kay kayo nga duwa. Yan, maya pahabak double B, pabati King Kenny Correa, deng Arayat Boys. Kumusta kayo? Ka-Korea. Magsalita Koreano. Ay, ka na mo, kimchi. Kimchi. Ito mo yung balo mo. Kimchi. Kita mo? Buli kita. Tala ng alawa. Ala na. Kimchi. Sige, gambala. Okay, malaos na mo ka kantang Kapampangan. Kaya baya pa po, Double B. Ampo. Arnel Panganiban. Uy ka na. Agyo mo yan. Siyempre. Uy ka na. Sige. Balaos mo na. Patigtig na ka. Patigtig ka. Itang pega masanting akantang Kapampangan niyang patigtig mo. Bang kanita. Ren kabalenta kay Miyaya Liwang Bansa. Ela mga inipan. Sige, balaos na mo ka kantang Kapampangan. Malaos ka Pampanga, Bekeni, Tukika, Pamasyal ka Nung sasabong kong manok, maninton ko kareng matalik mo ko. Nung sasabong kong manok, maninton ka kareng matalik puno. Nung kanitang sabungan, ulukan pa simbot munongan. Maninton kang kekang ilaban, halos sari na kanita ng sabungan. Bulbul tulatog ning manok, yatang ebunin sa bukot. Imburida ting mabuktot ting paraking mapupukpuk. Bulbul tulatog ning kalsa, yatang ebuning dumara. Burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Isa kang lumbe lungkot, munta ka bandang pigulot. Akit mo retang mo, si kustitik-tik lang ang matugtod. Umbisa kang lumbe saya, munta ka kanat bang sapa. Akit mo retang baluga, kakawelang sa kindata. Imo ni Kuy Lorenzo, inuli lang barumbado. Erebo ring sabiyang kakunong nanuing pa maglolo. Yako naman ni Orlando, sundalos ko ilu-ilu. Ulang-bulan susweldo ko, pero man babiye ka na ako. Yasa lapin, Ingabe ko kay kalokwan. Sige na mo, nung biyasa ka, nanuya mo inota na ning gitara. Do, re, mi, utol ka man si, ala sa kopas, tukup-tukupan ka bukas. Nung yakusa, nung bukotnan, buli ko ning pulutungan. Ngari mo, keng ibalan, laga na siya pamultikan. Balikan ke ing taguri, bulutungan ete buri. Mandiluya mong sakuli, karuminggo eya langit. Bulbul tulatag ning manok, yatang ebunin sa bukot. Ing burida ring mabuktot, ing parating mapupukpuk. Bulbul tulatag ning galsa, yatang ebuning dumara. Burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Ngining dindam yun hindi takong beluan. Akong isasawa, akong kaluguran. Mag-istorya ko pa,
Hindi takong belwan, sabihan ko nengeni, keng amanong siswa, inanda kong bale, tangalang bubungan, presko kong matutut, nalot ng kauran, gustong dinatanyeng, ingangin masikan, filming depending ka, karetang ospital, ining dindam yun apong kalukuran, tutan ke pamu, inga manong siswan, akong esasawa, kapong makiramdam, ing taga-suyuyu, eye kakalingwan, Orlando Mercado, imburi kong sabihan, ngeni pututan ke, inga manong siswan, sabihan ko ngeni, akong kaluguran, pututan ko nepo, inga manong siswan. Neng malungkot iyayating kong uling kalayo'y kuyakong agut-agura ning bakal na manggatal ne siguro at naman biglayang datang agad na ni mangsaganaan at ning tula o pokpokya di saya palang inuran nung gulpin na ni mangsalakman alayang bulat di takman ya palang paninayana ing bandi ng bulugan ing pamipildis-pildis na ing buldit yamituran wala na ning lalaki tirane palanakan uli na ni tamawaya enane nilawi man nung nanong kasing lunggaing kayang tinan hambok-ambok ka ning pusat na pakiambok ning bulit na nung nanong iyalasa koyang dan sabihan mo na balkone mang ababado ke kayong apiuso koyang dan sabihan mo ne kanako neng malungkot iyayating kong uling galayo'y ko'y akong pagod-agura ning banmina manggatal ne siguro at mo naman biglayang datang agad na ni mangsaganang at ning tula o pagpakya isaya palang ituran nung gulpinan ni mangsalakban alayang bulat di takman ya palang paninayana ing bandi ng bulugan ing pamipildis-pildis na ing buldit yamituran wala nang at singkora mituran niya palanaka o ba't anay pinkanyaban ing natsuya siping po ating kora sabihan muli kanako Ing salitang ngeni uso, paborito dalaga at pinatilyo. Dimdam ko tambay keng kanto, misan aldo lalabas ko. Tindalagang malago, sexy at mabanglo. Eme kanan o soy ko, nung sabaya eme kanan. Yang latondan, soy ko e kasaseselan. Eme kanan o soy ko, nung sabaya eme kanan. Kanan me soy,
banakaping elakwan. Pero pakakalale pari, o taguluking sukat mapalyari. Nung misan mamanga tamo, deta ng pilugluban niyo, o ta makagawa tapaping gulo. Eme kanan o soy ko, nung sabaya eme kanan. Yang latondan, soy ko eka sa seselan. Eme kanan, nung sabaya eme kanan. Kanan me soy, banakapi elakwan. Ono mong bulaluya, tahong tilapia at karpa, may bugmagisan kekang pangisnawa. Eme kanan o soy ko, nung sabaya eme kanan. Yang latondan, soy ko eka sa seselan. Okay, malaos na mo, Kakang Ben. Karining kaya katamong text message, lalong-lalo na. Rening Mac Manalbeng, rening Aldopong Domingo, Keti, Pilipinas. At basan tala rin aliwang message. Ninano yung kaya kangayat set. Itang metong may naya. May naya. Ike makaingdar ng kening kaili, kening wanang kong balugog. O, dong sa... Uli na nitang ginulisak ka nan din. Tayo. Ginulisak Tayo lang ko na mo. Oo. Double B. Atin lang papabiya $100 kay ka. Nano? Balak mga inaya! Diyos ko, karas kimpero. Sangkriya ba? Value po, mika di presya yung balugbog ko. Okay, hello, King Pinsan ko Janet, pareho katang malago, my dear. Miss you. Janet Garcia, nati Taiwan. At Mariette, atiyo California. Pinsan niya yan eh. Pinsan niya. Yan pareho lang malago. Niya sinabi din. Mapin. Nanawal sinabi ng Mariette. Babala, may galing din balugbog ko. Ali din namin itang $100. Ay! Susana Sutelo. Merry Christmas! Merry Christmas in advance. Happy New Year in advance. Yeah. Kumusta ka riyan? Okay. Kastila. Ika no? Nanya yung Kastila. Kastila, Merry Christmas na. Ikaw na. Guwapo. Ano ba ibig sabihin nung yung Feliz Navidad? Feliz Navidad. Di ba Kastila ita? Feliz Navidad. Mariat, pakiso pa na sagle. Pakisan mo na ako na nung sabihin di ba Feliz Navidad? Feliz Navidad, at inganta ka nito. Balo mo, sabi may Feliz Navidad. Balo may tangan ako sa Saudi Arabia. Alfred. Balo ke. Ausan miya kanta Feliz. Bakit? Feliz Navidad. Isundar naman itang pamaskungitay niya. Malatiya. Papadda na yung stereo. Bakit? Naburing masabi ang Feliz. Pero, Katanak, kumusta ka, Ken? di ba, Feliz Navidad, di ba, ikanta ita. Lalo na nung yung kakanta, yak metong ka rin paborito kong kakantang Amerikano. Kasi bala makapag reminisce ka karetang old song, di ba? Bali mo rin natin call, di ba? Siyempre. Frank Sinatra, Mount Monroe. Kasi singidad mo rin eh. Na? Haliko lang. Itang paborito mong kanta na nyo kasi, itang paborito yung kantang Marilina? Itang kanta ng Cliff Richard. I only live to love you. I only live to love you. Love me until forever. I love you, darling. Managbayo ka niyan. Okay, Feliz Navidad. James na yung sabihin king Kapampangan or Tagalog. Whatever. Okay, pero mas ang tinging meaning na ito, aapin po ing kanta ng Vic Soto, kang kaita. Kang, nanong singasawa na nga.
Pauline Luna. Pauline. Oh, that's the song of Cliff Richards. Ita pong lyrics na masanting niya. Abera kanyang Oh, minsan ito mawala. ko, di ba? Feliz Navidad, Anang Mariat. Yan. Okay. Merry Christmas ka na. Balo may Pauline Luna. Alimen Ay, ako eh. Ketang misa na migpiesta king Porak. Bisita na yung Senador Lito Lapid ang po'y Mark Lapid. Okay. Ikit ko na yung Pauline Wow. Luna. Ita mo, ala na. O kasi pare-pareho kayong artista rin Na? Anya bisita na kami. Sige, wow. Pagbigyan na ka. Balo mo naman po, potang malapit na kaking kahit hanggang Burida, Beyo. Di ka naman natin kamburisab yan Matang malapit ka. Malapit nan, Pasko. Kareng manong kulan, biye mo nga po itang biye. Pero nanding, may galing yung balugbog ko. Hindi Pero dami. ginulisak ka na kasi kan? Siyempre, digsuta na may akala para sa kagulisak. Pilmura may tama ka single motor. Taksya po ako. No karenta kanini papuntay ako. Winawera ka rin misusumagin Taksya po ako. Okay, Remedios Pabustan Lingad. Yan, Manalvea. Yan. Okay, and Feliz Navidad. Merry Christmas. Yan. Okay, thank you so much kang Kim Pasibayo. Pabati naman ng asawa ko, Kuya Arnel. Nakikinig siya ngayon kay Gemma Lingat. Thank you. Okay. Pabati ke po ing BFF ko, Igabi Gab. Nanong bulo sabihin ng BFF? Yan, talagang BFF. Wow. Di kami, balo mo yan. Uling tike king millennial ngayon eh. Millennial kami eh. Ikayo pala, balo nung ene balo ning kayabe mo, sabyan me. Kaya kami niya ito, bahala kami isip. BFF. Bahala kami isip. Basta di kami balo mo yan, number sabihin ng BFF. Di ba? Intindihan mo yung Janet to na, Janet. Yolo Santos, Koyang Arnel. Balakti. Kapeta mo po. Balakti, Piolo. Balakti. Piolo. Bigla mo ko pala. Ano niya gusto niya? Piolo Santos, Sam. Piolo Santos. Sige. Sandy Yang Gameneses. Sir Arnel, pakibati po ka rin kabalen Mike ni Sambuanga atin kaming aguman Kapampangan. Wow. Meeting po ta alas 3. Nani lagyo yan? Nani lagyo? Sandy, kemburi mo yung cellphone mo. Ali, lalawin ke. Kung mangopya ka kay cellphone ko. Lalawin ke, laya kasi kinig ni kako eh. Alayo kay ka. Balik mo ke, kagilum eh. Sera. Okay, atin lang agumang king Sambuanga. Okay, nanya lagyo? Sera ni. Ali, dasera ka nung magaling kaking memorya, balo na. Nanya lagyo. Okay. No, ating ko pong agumang Kapampangan ken ilike ye po itang Guwapo Live yan, di ba? Or fan page baka nita. Share ye po karang agumang Kapampangan ing Albenda kami po. Manalbeco po. Okay, kang Joel Ibe, Abak-Abak Double B. Pabati ring abe ko king Saudi Arabia. Pabati king asaw ki Eloy sa Ibe. Han! Malakpit na kumu. Muli, miss you. I love you. Wow, talagang maka-in love talaga na double ba? Nino yan? Ikay, Joel Ibe. Malapit na. Bubusok niya naman. Bani Mariano, hi. Remedios Pabustan Lingad, Maya Payabak, greet ko po, birthday na ning inang ko. Ang diyang alane po, balo ko subaybayan na kepo. Ang mika kapatad, from Florida, Blanca, thanks, yan. Nanya lagi inang mo. Pakomusta kayo minsan kang double B? Potang mikit lang. Si Mariet ba kanita, tang Arnel, nakamambinggitang Kenny. Halina ako. Sige, magtampo na ako. Hi, ako. double B, yana. Merry Christmas po. Ikaw mo na. Putagayatin yung makakaing sana putagayat kinros na ilala madwa. Sign of dollars ito. Dollars ito? Adwaya ito. Dollars o kulungan. 100. Okay, at kanan pang text message. Okay, pasalamat kay Double B. Kasi jangalan ako ni Mana, susubaybayan de ako. Oning may kibat ko. Kami gagana ka ako kang kay. Potang mikit lang Double B, pakomustada kayo ako. Nino yan? Mana! Remedios? Bumatiyan na jangalan na yun. Maya Payabak po, pakigreet po, birthday ng inang ko. Ang diyang alane po, balo ko, susubaybayane po. Mika kapatad. Susubaybayan na lang. Florida,
Florida Blanca Oo. uli. Ako ning may kibat na ako man. Ah. Eko, migaga na kaya ko. Potang mikit na pun double B ako. Pakomustada ko po kami nang iyo Ay, ako. ginoo ko malambat pa ito. Pero kumusta tayo pa mong advance Merry sige. Christmas? Sige. Yung Mayor Florida Blanca. Okay. Yung Mayor Darwin Manalansan. Advance Merry Christmas. Okay, kang Ariel Arante, Manalbea kang Lalakiambao, Manalbea naman kang Laok Laksa Saidin. Okay, salamat. Thank you, Kuya Arnal. Love you. Yan. Uy, Many bad kang Kim. Kim Manguna. Balo may Kim Ken. Mag-seros ka kanyan eh. Ikim-kim. Manang may nga aching mangune. Balo may kanyan, no? Balo ko na eh. Balo may. Di ka naman. Diyos ko. Nasa kanining I love you nung nakabalo. Makanyan. Wow. Sige. Okay, nino pa ka rin ng message sa okay, Karakaldado, bulbe. Ka magkamaling mamasa ka rin. Ining makabalik na dalagyo. Lozano Roy Lozano o Garida, gandang morning, have a blessed Sunday. Yeah. Okay, may payabak, double B, Papa A, makalako ko yung puyat. Yan, Diyos ko, bala mo kape, kata naman eh. Makalako ka tang puyat. Gagawa na katang kape, Janet Garcia. Janet, malapit niyang muli. Janet? Tagaw ka riyan. Bakit iya mo? Alang sabyang keke ka po, pantunan me. Ay, eke. i-text me na, nungo ka rin ka. Sir, nanuya po yung background nyo. Pwede pong papalit tayang masanting, ha? Padala ka. Okay, yan. Baka no santing lalaki yan. Balo yung po, dakal kay lumipat na kayong building kanini. Director, kapilan tayo lumipat building? Ha? Ra, bata ka doon pedala mo na itang panglipat mo yung building, lumipat kami. Sige, ika. Agyo mo yan. Dakal na pa kayo ni. Hakain mo la. Ining tauli ko, ining binasa mo, irara eh. Irara. Hello, Rara. Advance Merry Christmas. Okay, malaos na po ka rin kantang Kapampangan Kakamben. Oy, tatangar na. Nanumburi mong kanto, retang makainlabo, retang makanano. Makasaya ka rin kay katang kabalen kay Mia Liwang Bansa. Sige, play tayo itang peglolon mo kanito, ne? Sige. Okay, ay ni po yung kanta ng Double B, yung magloloya, digsu niya mo mipakarok. Okay. Lolawang tubuya pa bandang paglalabuan nung sabihan ke po kaya pang mga pamlalakong damdam filming eyo ko panwalan ingarong ng mis ng tilos ang tinewaring tugatog bundok manawalang mis sa likot itong kolong babindikot karinlangan mamanambok Poyanin ka na akong alwang klaseng paglulwan hingkayang itsura ni bait ng makaniyan hintagle ng forma mitmuyaking kayapan malyari meng payalbe ng pesta king karnabal ingasbuk ng mis ng lapad ang tinewaring dayat ang madan manawalang sungap-sungap itong kural at damulat karinlangan mamaglabak ding susunang as ng puklo asap lemo king babo ng pago mengari apong upalo katasan me kaningay do painting long neck ing akwa mo Poyanin ka na akong alwang klaseng paglulwang ang kayang itsura may bait ng makaniyan yung tagle ng forma mitmuyaking kayapan malyari meng payalbe ng pesta king karnabal at nung takla ni Monsano itang tiglolwang kupong dalaga akakit ming bundok layo sukaran mo hindi na matas pa pong metong kagpa nung sakali mimineman itang alwa kong klaseng piglolwan ing pale mong makatanam
Yang apulong lubluban ag iyo na nga paranuman. O yanin ka na aluang klaseng pagluluwang hingkayang itsura ibait ng makanian yung tagle ng forma mo yaking kayaban malyari meng payalbe ng pesta king karnabal balugbog ng ngas ng dagul tiyang tinong makaladlad payong at yang atsyuta king bakolor damdaman na kang bubulong yang atsuya mandaluyong itang buwak ng ngas ng kaba isalbag may gagayak ng bagya anyaring sese ng puto mga ragul at mataba kasindagul ng pabaguha o yaning kanak aluang klaseng pagluluwang king kayang itsura ibait ng makanian king tagle ng forma bit mo yaking kayapan palyari ming payalbe ng pesta kabalansyan. Yan! Ay na mga luwag klaseng pigloluwang. Viejum de lana, que
istorya. Eko pakiningwan, aniyang milyonaryo ko. Takal ko kebitang malagong artista. Umuna yang dili, isyaron ko nito. Kay ba't sedi si kuneman, ining aramina. Akabit kiya naman, irupa may gintong. Kay ba't sedi si ke, Gretchen Barreto. Telanan ka naman, irupa may kintong. Ing maseksing Rosana Roses, ikeman si kaso. O kaniyaman ing babakero, sa kada hindi mo. O kaniyaman ing babakero, sa kada hindi mo. Akabit niya naman, ining ayam midel. Kay ba't selisike, iyalo na amor. Akabit niya naman, Diana Subiri. Ing maseksing Riga Paralejo, eke man si kaso. O kaniyaman ing babakero, sa kana hindi mo. O kaniyaman ing babakero, sa kana hindi mo. Kailanan kaya naman, Chacha Santos. Kay Bateli Sike, ining Bisi Reyes. Akabit kya naman, iinari mundo. Uling ekono si kaso, igugulutan lang. O kaniyaman ing babakero, sa kana hindi mo. O kaniyaman ing babaero, sa kana hindi mo. O kaniyaman ing babakero, sa kana hindi mo. O kaniyaman ing babakero, sa kana hindi mo. Akabit kiya naman, ikring Gonzales. Kay Batseli Sike, Priscilla Almedo. Akabit kya naman, ining Bawi Taylor. Ing Kesal Kuking Pisamban, Ibelia Flores. Eman yaman ing babakero, maputput yaing lalambot. Eman yaman ing sobrang bisyo, mga luluka mo. Eman yaman, eman yaman ing babaero. Okay, malaos na mo kay katang programa ang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Dindamyo po natang mitutuking kanta ng Double B. Yan.
Ingaluang klaseng peglolon, ang poing pekalas dili, ing Alaya. babayero. Itangan. Na? Itangan. Naliwa mo yako. Tula na kaya Marieta? Mariet. O, nano kasi sinabi mo kitang pinsan, ha? Ating ka sinabi eh. Sabi ko pareho lang malago. O ba, sinabi mo nandun eh. Sinabi ko malago Mariet kaya. O, sinabi. Ali, pareho ya. Pareho lang. Dindam ke. Mariet, pareho kayo. Ay. Mo na babawasan yung padalang, pareho kayo. Ay, Diyos ko, kasakit. Mariet. Ay, Diyos ko. Bata mo masaya din eh. Kumusta ito kayo ko? Itatang mo. Ang po'y mother mo. Yan. Advance Merry Christmas kay Kongatlo. Okay, at pasalamat ko po kang Popoy, yan, pa mag-share king programa kasi kakit ko ratang nung dinuring mag-share, that means ing programa po ito si-share de kareng kaluguran. Thank you so much Poy. At karedi pang aliwa nanuno ka rin si-share de po yung program kareng karelang kaluguran kang Jason Desus. Thank you so much, ne. At okay. Daily coming last. Okay, kintutuki po kayo tita na atina kayo po kita 6th floor na ning building. Abangan mo kayo ka rin. Lumipat kayong studio. Okay? Thank you so much karedi pong akakit ko kening kakong Facebook, reding taong talagang halwa mo ilang manalbe. Isi-share de po kareng kaluguran, kamag-anak, kakilala, keti Pilipinas o keti abroad. Ne, dakala. Salamat. Pakisabi mo kay Bogus Pika. Okay. Miss Bogus Pika. Okay, sige. Okay, mamaya, sasabihin natin yan. At kay Kim, dakala salamat. At kang Arthur, na si-share din program, kareng alawad ang kakilala at kaluguran. Okay, at nino ba? Karakalda, double B. Alos talagang pag-share din programa. Dakala salamat po kay kayo. At kang, okay, at karenggang makirandam, kang Jamieson na advance Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz you too. Na? Feliz Navidad too. Merry Christmas. Okay. Ay, nako, okay, malaos ka na. Karayang text message, mamasa ka pa kakamben. Yako na. Ika na. Binyan mo na ka na ako. Okay ka makyabe na, hanggang ako mayari. Nailib. Kaya ni, Ebeli niya siguro ni. Ebeli, nanay ba, beligtan nilag yun eh. Nailib. Tayo. Oy, kay Rocky yung taulin eh. Tayo lang, basan te. Basan mo, Okay. Miriam. Diyos ko, Rocky. Mariano, Evelyn. Mariano, Evelyn. Kaya kabiyasang mamasang baliktad. Okay, kasi diretso ko may baligtad eh. Ika kasi mahilig ka kaya baligtaran eh. Diyos ko basan baliktad. Good morning po from Germany. Magsabi ka. Potan naman makabitin niya. Eta niya basa potan makabitin niya lagi. Okay. Pakikumusta po kang Mother Dear, Gunding Rocky. At suya po bataan ngayon at kukumustan ko lang ng pamilya. Salamat po and more power. Okay, kayo. Ring mag-text ki messenger, kako messenger. Pakigreet nyo po din tao kandaba magpiesta ng apong sanadres. Mag-prepare la pong manayos para king Grand Parade pota. Kandaba Town, fiesta po. Pakigreet nyo po din kayong taga-subaybay Sandoval family. Menibat kang Melchor Sandoval. Dakala salamat, Melchor. Okay. Happy fiesta. Baka daw pwedeng nag-video call sa'yo si Miss Janet Garcia. Okay, lawan kayo po. No, at yung kening messenger ko, ausanda ko po. Kening kakong messenger, okay? Yung imo app natin kasi hindi pa na... Okay, Janet Garcia. Yan. Ayan, dindam na kan Janet. Apin-tampin sana Mariet ni. Janet. Yan, pareho kayong malagong pinsan mo, ne? Advance Merry Christmas mo rin kayo. Ot nandisagan mo. Malaguya ching sinabi ko parehas la. Parehas la. Bakit parehas sing Merry Christmas? Janet. Ay, Diyos ko. To whom it my concern. Yan, Bistal o Carol. Yeah. Sir, Maya Payabak po. Shout out naman Kenny Puriad. Tamimi staff, King Pahad Hospital. God bless you po. Oy, eko Tamimi King Hospital, King Riyad. Bakit? Kumusta kayo? Mag-enjoy kayo, manalbeke kami. Nung malungkot kayo, pasayan na kayo, kareng kantang Kapampangan. O nung magkasakit ko king obra ken, di ta kamong sweldo, sabihan nyo kan double B, padala na ko real ken. Real? Padala mo la. Kasi manyad kay tangan ako, real. At yung Saudi mo naman. Eka ma real?
Ha? Real. Ika tama, nalakat to. Tsaka mo pa. Just, oh, Ika naman. Ali, joke mo po ito. Nasigaw ka sa Joke, akin. nung sobra-sobra lang po, badalan na kayo. Nung magkasakit kayo. Ori. Pibabatanta mo yung obra, uling masakit yung obra Ken eh. Ha? Ay, O nung magyari kami mong tatang Arnel, mag-abroad kayo po, ano yung gagawan mo yan eh, mamasyal na kami mo. namamasyal. Mamasyal! Diyos ko po, Oh. manwala lagi ka to rin. Buburita. Ha? Potang kayo, sabihan ta, iba't na Amerika, totoo naman. Opo, tagalang mo lagi ka to rin. Ha? Komi mo nung lalaki ang pamangan, manyad kayo. Ali, joke mo po, bata mo masaya. Advance Okay, Merry sige, Christmas sige. kay kong ang pong makirandam at manalbe kay kami. Okay, sige, double B. Oh, Okay. ano, sige, ika na. Karakal na rin, basan mo lang. Kaya mo rin sabihin niya ako, lalak yung baw. Oo, sige. Good morning po sa inyo, mga gwapo. Namin sir, watching Doha, Qatar. God bless po. Sandy Yang Meneses. Salamat po Sir Arnel and Kuya Double B. Bonnie Lapid. Maya Pabak po kang Arnel. Pabati naman reng Karafi Boys. Kenny King Quiet. Diyang magsweldo. Aba, basan mo yung masalesa. basa ka. At yung rin pronunciation yan. O niya, lalon me. Bonnie Lapid. At suke ka. Na alayo, tsukilinyay kay Janet. Sige. Garcia. Janet. Laban tayo, anong malyari yan? Ikata pa mo. Bisaka. Sige. Okay, maka-video call eh. Pareho lang malaguren. Net, maya pa oras kaya kakin Taiwan. May paras po. O tayo maka-video. May buri video. Video call tayo. Video ako. Wait. Ha? Video call. O sige, video video call. call. Muna, ulitan kay Diyos ko. sige. Nano yung cellphone ko ngayon, may sirayak sa cellphone ko eh. Kaya balo nung pwede yung mag-video call o. Uy, Janet. Oh, yan. Anybody home? Bala may ita, number 7. Anybody home? Ating tao yan, Kembale. Janet! Lipat ka kita sumagit dam. Ausan dam si Bayo. Alay kining line kong metong. Okay. Kasating na boses, na? Mas niya boses? O ba masating na boses? Wa may text si kay kini. Mariet. Eh ko na padala yan. Lon may Mariet, katula na pa. Opo, ke bawasan. Ay, dagdagan na pa. Aroy, ke ka bawasan. Ay, bibiro kami mo. Ay, papata po. Mariet, bibiro kami mo din eh. Wa. Nung tututuanan nyo, kusang loob. Amo, panton ng kita. Nung kusang loob yun, balo yun na kanita. At saka magpasko naman eh. It's better to give than to receive. Ika min tatanggap, ika yung mami eh. Ito. Okay. Sige. Amo, lalawan ka. Sige, malaos ka. Diyos ko yung pananayan, makaus ko Akin mo rin sabihin, balaos kayong... Sasabihan mo. Janet Garcia, price tags. Janet, Okay. o tayo bisalun to yung video ko kaya nano ya. Nano yung what's wrong. Kung cellphone niya siguro yung ating difference. Malwat na yung ating depresya yan. Ali, papalto ko talaga yung problema yung cellphone. Janet, atin yung depresya talaga yung abe ko. Akakit mo kami. Hello, Papa Double B. Uy, kumusta ka, Janet? Ba. Ikaw nga duwang Mari at impisan mo, pareho ko ang malago, ha? Janet, Po, ating price tag. atin. Ay, Malawan tayo nung Lord tayo pwedeng i-video call na. Lalawin kaya mo kining kay. Try kang pasibayo. Okay, magkasakyan bagyan ka kung kay. Phone. I will... sige, double. Mamasa double. sige. Manuel, ito ni Manuel. Hello po kayo. Mo ko lalawin. Sige. Agyo mo yan. Garfield Valencia. Good morning po kayo. Adwa at kareng pamilya ko. Santa Monica. Lubao, watching from Saudi. Hello, Saudi. Kingke kayong lugar ken. Ikaw pa homesick. Homesick versus dollars. Yan. Double okay, yan. higit mo yan. Uy. Melyari na. Janet. Lumipat na lang kay Ken. Net, how are you? Kamusta Ken? Tayo, teka kakit. Makaya niya yung cellphone niyo. Teka kakit. Tutulayo. Kasi balo mo, Janet, baki mura-mura kami cellphone eh. No ka rin niya. Talayo. Katula na. Net, i-accept medro ko ito cellphone. Yan. Ayan ni Jen. Kayo? Yan. Tayo? Mula lang kitang... Naka-duty ko po kasi. Magobra ka. Mimingat kay ngobra. Megaloy. Tayo? Ayan. Uy, ay, Janet. Hi.
Ay, kumusta Ken? Kumusta na rin nga beta mong Pilipinong mag-obra Ken, ne? Apo, may kita mo po keng muli kong Christmas. Then see you. Tagaw ka rin kawari, Jeanette. Florida Blanca po. Ay, Florida Blanca, nanong barangay? Sulib po, Purok 2. Sulib! Sige, panggango kami ni... In Mayor Ken, kaluguran mi, Darwin Manalansan. Okay po, kilala kayo po. Ninong Neng Arnel Panganiban, Ken Binyag. Bilisan mo, double P. Nano? Manikal ko. Sige, pibabatan mo yan. Marine kang Jeanette. Muli ka ng bypass ko, Tatang Arnel. Muli kong before Christmas promise. Ay, sana may kitikita mo na, Jeanette. Tari Arnel, ang po'y gwapo. At lo kaming kay Kenny. Yung boss mi Kenny, yung director, Gary Bernardo. Double B. Nano? Bisa kang traffic. Regards po, Mr. Gary Bernardo. Pasyalan ako po, promise. Makasab ko po kay kaming makalaw. Anya ining gawa ng kay director producer para kay kayo ay ni. Kami naman ning mamya saya kay kayo. Double B. Tatang Arnel. Manikal na ka, tatangar ka. Bisa ka. Maili Jeanette, Bisa ka pang wada kang traffic ne? Istuya kanya, ka mama ko, ken baka ni Tatang Arnel. Bayang manikaling kilikili na. Double B. Bisa ka pang wada kang traffic double B yan, double. May ingit sa kanako kanya. Hindi, pakiramdaman mo ko. Nano? Potang ating magsalita, makirandam ka pa. Makiramdam na ako man eh. Ay, baka ni Teko misasagana boses. Sige. Okay, Jeanette, kamusta Ken? King Taiwan. Dakal naman kung maya pabalita para ka rin Pilipino tamang bisang muntakin. Kasi kami po hiring niya. Kung ating pong interesadong mag-apply, mag-direct lang po kay POEA para makaiwas na po kay placement fees and everything. Basta direct hiring po ngayon ni Kelly. Sige, mag-apply kami na. Mako na kayo bukas. ala naman kay Ken, ala naman bisa. Janet, mila ko yung video, no? Okay, Janet, nakala salamat na. Dakal po salamat, maka-duty po. Pasensya na po. Okay, nakala salamat. Mayap oras kay kayo, Ken, na? Okay, and God bless. Nakala salamat. Advance Merry Christmas. Sakit na ng gamat ko. May sakit siya. Pero saan mo ko? Kaya yan, malagad mo naman yan, Tatang Arnel. Malagad mo yan, may babata ka. Sige. May babata ka. Sigurado ka? Balo me. Ating kasib yan kayong Kapampangan, Tatang Arnel. Saan nagkeke ka? Nano ya? Gusto ka nung mapibabata ka, dasan mo yung gamburi mo. Hama ka niyan? Totoo? Gusto nga ating kapibabata nara. Dasan mo yung gamburi mo. Pero high-teching ka tayong studio na. High-tech yun. Ating tamong pwedeng pagkay. Potang ating guest ni ma. Muntakatake ang Cam 2. Ang galang Cam 5 rin. Ang pong Camon. Camon. Karakanta ka eh. Atilo Taiwan, atilo Amerika, atilo King Hong Kong. In director ta kasi. Ating director kayo sa salwa na para keti. Mas maragulya. Potang baka lunes siguro ayayos ta na yan. Potang ating mouse, akit tanang masalese ken. Itang emo na yung gagamitan ni cellphone mo. Ating kaya pa sa salwan ngayon eh. Nano ya? Kaya siguro chuketang 120. 120? Tan TV. Potang pakisan ganito, double B. Janet, kumusta ka Ken? Kanya ka to. Nakagulot ka ta. TV yung maragol TV yung maragol. Pinanya waring inches ng TV mo. Kaya mo, 40 mo. Tamong keng kwarto. Itas salwan mo yung 120 120 inches. Sabit mo yung gulot Ken. Keng gulot ta. Datang smart TV, balo mo rata? Smart TV, sinabi mo na eh. Alitin, gatang function da balo mo na. Balo ko la. Nano, makanano. Touchscreen na naman, pwede na yung titimiran makanya na. Timiran niya mo, luto na. Yan peka gawang tang screen, timo, mouse na kini, akakita na, marapetang makanya na. Kumusta ka na to? Makanya ka ta. High-tech yun talaga high-tech. Gary Bernardo. Paplano niya pa ito. Depende kintatang. Mamayad tapang engineer ka niya ng pong arkitekto. Okay, sige, mamasa ka ta kang Wendell Serrano. Dakala salamat, Wendell. Kang Chrysler Ringo Perico. Yan, tula no Cecil, ha? Okay, kang Don Mac Russell Malyari, taga Florida. Karakal ng taga Florida na. Ring kabanda ng Maria Tampoy kay.
Ikasabi tangin eh. Janet. Okay. Janet. Janet or Janet? Oh, Janet. Janet. Okay, talagang... Aliway Janet. Aliway Janet. Wow! Pag gugulisakan mo ko kasi mo. Darandaman ko! Bagay, gagulisakan mo ko kay mo. Ulit may laklak ko kay kananing may bugat ang mga aksidente. Kagulisak makalaparis ka ta? Kasalanan na. O diya kasalanan na. Sula po ya ba? Karayo na dasan, miras siya kita kinga. Kitang bandana ning abakan. Diyos. Kaya bilis na. O diya kasalanan na. Itong perwisyo. Yapin ita. Ito namang kaburian ita. Palagi kong gangenit siya kata hospital kaya kong presinto. Ang gangeni, masakit siya yung balugbog ko kaya gulisak mo. Pero balo mo nung tirantay ta. Ikatantura na. Wapen. Aliway yan tiranta. Oh, eta balo nang malyari kay kata. Uyapin ta. Baka ngeni king oras sa inyo, tika ta king hospital. Ay, tutuwi nga man na po tatangar nila. Diyos ko. Mga 9:30 ta. 9:30. Mapimbabo, malugod yan eh. Oh, malugod. Oh, kasi, okay, balo mo. Ing lesson learned ka rin, kakamben. Diyan ating stoplight, diyan maka-green na ka, basta lilipat. O nang maluwat siya pang mag-yellow eh. Wapen, o nang mo naman balo, itang maka-stop ka rin. Alaya namang marine, buri mong maka-red light maggoyag king green. Magdiretso. Lalonde rin tao eh. Diyos ko. Ita na linawer, bala mo artista ka ta. Balo mo tatangarnel. Sige. Anan Janet Garcia. Oh, Janet. Love you, Papa Double B. Janet Pupin. Tayo? Ayta. Balang paglokon na ka. Ayta. Love you, Papa Double B. Janet Pupin. Balo mo na. Uli na nitang balo mo, Tatang Arnel. Nya sabi ko love you, Ara. Nya sabi ko kaya, katalakad may kay, James Rudy. Dayawan kayo. James Rudy. Nung ating ekstrang Amerikana ken padalan mo kay ngadwa. Itang medium. Mag-Amerikana kay Kenny. Nyano nga akong asawa yo. Sali kong dakala susi kimbale. Sung meko kandado ko. Aru, darandamana kang kumarim. Gap mo to sali ha. Okay, kang Cecil Castro Lopez i-mother ko po taga Florida yan naman. Fortuna, Florida Blanca, pa-shout po ka rin kamag-anak ko Castro family. Dakal taga Florida Blanca. Kabisa ka rin na mag-graduate in Florida Blanca? Double B? Gawa kayo pong istasyon ken. Bisa kayo po. Okay, kang Regina Mercado Sanchez. Pabati po ka rin kapatid ko king Kalantas ken kareng Mercado family. Amporing Batch 84 king Kalantas Elementary School. Balo may Kalantas nung ukar niya. Halike. Florida Blanca yan naman yan. Okay. Kalantas. Boundary na ning Porac. Ampoy Florida Blanca. Iyapining Kalantas, Barangay Kalantas. Anang Chrysler Ringo Perico, bimingat kayo po. Lagi tang Double B at tang Arnel. Gabayan na kayo po ning Ginoo. Ay, salamat po. Salamat po nandin. Itang milyari kay kami Tatang Arnel. Digsuta na miras ken. Di takna mo po ngayon kay Ayal Ben ngayon Tatang Arnel. Sana po karakalame lungkot kay kayo kyan kay ngaliwang bansa. Don Mac Russell Malyari, taga Florida, kumudin po, anak. Yan. Tony Manuel, okay. Dakala salamat. Karakal na rin message na, double ba? Karakal da? Dakalaw, Okay. Ano? Mas maluga ka? Mas walo na kanyan. Siyempre. Pero may Janet ang po Janet. Aliway Janet, aliway Janet. May pisan la. Ating kanong price tag. What in price tag? Nano ito? Janet! Ay, din dyan may price tag? Ay, din dyan may burin sabihan ng price tag? Balo mo tatangar na, listong ating kasasaliwan. At hindi ta kapapil makakabit siya kita sa saliwan mo nung magkano yo. Price tag, Price tag. Okay, sige. Baka yung burin sabihan ng price tag? Janet! Ala naman price tag. Bahala na kayo. Okay, dakala salamat. Okay. Malaos na po. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ko keta ke kayo. Inyang abat tiyawan ko, pepatagal mukong aso. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ko keta ke kayo. Inyang abat tiyawan ko, pepatagal mukong aso. Inyapin patagal na ka, karetang asong de pamilya, bansanita makilala, yung tunay mong pamalsinta. Inyapin patagal na ka, karetang
mumete ko. Berya ko, bandi ko, moderna ng puso ko. Mate ko, makananin nanin yung bag mo kanako. Berya ko, bandi ko, moderna ng puso ko. Mate ko, makananin nanin yung bag mo kanako. Palo ko na. Pagawaratang kabahong, karetang madiberutong, barakang neyayaong ding bulati lalam gabon. Oy, ni pa. Saliku, samyento, parating kuskutan mo, at panang sigurado, padobli ka. Padobli ka. Pangkandado. O, say may puput ka. O, mete na ka eh. Ika naman, mamiro ko mo eh. Mamiro ko naman. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ko keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mugong aso. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ko keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mugong aso. Inyapin patagal na ka, karetang asong de pamilya, baan kanita makilala, yung tunay mong pamasinta. Inyapin patagal na ka, karetang asong de pamilya, baan kanita makilala, yung tunay mong pamasinta. O nung mong mete ko. Berya ko, bandi ko, moderna ng puso ko. Mate ko, makananin nanin yung bag mo kanako. Berya ko, bandi ko, moderna ng puso ko. Mate ko, makananin nanin yung bag mo kanako. Palo ko na. Pagawaratang kabahong, karetang madiberutong, barakang neyayaong ding bulati lalam gabon. Oy, ni pa. Saliku, samyento, parating kuskutan mo, at panang sigurado, padobli ka. Padobli ka. Pangkandado. O, say may puput ka. O, mete na ka eh. Ika naman, mamiro ko mo. maporma, matikas impostura, emeyaw latang busbus pulsa. Walyaking balena, tiyang mariposa, kareng sampaga liligidya. Alikero, yang asabi, lantiyang lalaki. Alikero, yang asabi, pag nasandereng
kabiasang mga yuma nang burine indalaga lawen yaking matana mga bagyami-yabe nala palikeu yang asabi karinyo suyang lalaki palikeru yang asabi pamitan dereng babae palikeru yang asabi malugod yang lalaki palikeru yang asabi palsintan dereng babae palikeru o palikeru tunay kapin na babaeru palikeru o palikeru masaya at makulay ang biyemu palikeru o palikeru kabyasnan mo namang manyalikod sikreto palikeru o palikeru turo mo na kung naman Sibul na ning ngarayat, amponing dayat malat, karinda kayikit lipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, burikeng katuwangan, kabukas mo may kaya puneman. Oh, malagong first lady, aniyang misan na bengi, lalabas kuking tete, benagit kung aduang pulong sexy. Ing metong karete, tawuya makabebe, magtindayang baguking palengke. Oh, malagong first lady, limasan keing dagat, kareng gamat, buri mong basibas keing mundo arayat kasabing wayat se biru kuite uling ing lugut ko ke kayang menyam kukake ining ka kong number one tiktak yaking kanyaman gigiling yarang babot lalang ining ka kong number two tiktak yaking kayo mo makayapis lig niya ng Sabado. Oh, malagong first lady, ing ka na kong number three at you ka three, patating makabikini kapitangan Benny kasabi mo ayat se biru kuite uling ing lugut ko ke kayang menyam kukake o kang malagong at se masanting keng lalaki bagay katang adwang miyayabe yang miniskirt mong malan makabagets na keman ing lambaleta na mibugbugan oh, malagong first lady limasan keing dagat kareng gamat puri mong basibas keing mundo anayat kasabi mo ayat se biru kuite uling ing lugut ko ke kayang menyam pukake ing lugut kong kalise peri pa ningalte
Okay, malaos tawag ang kakatang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Dintang mumuytang gwapo ko, nga mo. Sabi ko, Kasi- bala ko may nahin, balagbag mo kaya na. Kasi, makatakapya pa yan, ha? Potang pera. Makatakapya pa yan, oh. Potang pera, niya si kan balugbog na. Potang pogi, niya kasi kan balugbog na. Diyan muna ako 5 dalanak. Kasi- Ha? Ha? Isipan mo na. Oo. Yung director, producer, yung sumabing pogi, mo dandaman. Atin tapang caller kayo ni? Oh, sige. Amo, sige. Ah. Amo, hello? Ma'am, Sige. Atin katang caller. Hello? Pantunting camera ta kanin. Ay, na, atin tapang caller. Ay, Diyos ko na, nitang pakasabit. Double B, pala ko tamo. Hello? Hello, kumusta? Kumusta ako po? Yan. Nakunitang ka. Ayan. Hello. Yan. Ayan. Yan. Manikal na ka namang gamat, Ken. Hello? Hello? Anybody home? Yan. Ta. Sige. Hello? Teka, kabila. I-switch mo, pare. Yan. Switch mo to. Twist mo. Sandali sa iti-twist natin. Okay. Yan. Hello? Yan. Ma'am. Yan. Idol. Let's go. Idol ka no. Yan. Double B. Kaime. Anaking makasabit ta kanini. Wow. Yeah. Oh, siyempre. Papakit mo eh. Magalo yan eh. Kamay mo, inggamat mo. Yan. Pututag yan. Oh, yan. Hello. Yan. Kumusta po? No ka rin ko po. Hello. No ka rin ko po. May bisang. Hi. Marinea. Kakamben. Nagawo ka rin kayo po. Ay, double B. Yan. Sige. Yan po. Good afternoon po. Maya pa oras po. Kayo, taga no ka rin ko po. Kenny po, Angeles. Angeles, malaki niya mo. Oo, O ka rin pong barangay. Pota kayo niyang LA. Kaking LA. Balibag. Bala ko LA. Balibago. Wow, no ka rin ka balibago. Tempo. No ka rin? Mountain View. Mountain View. Kang barangay Captain Tony Mamak. Ating kamburing great karening kekang kalugura na makirandam. Pag-greet kaya pong kapitan ni... Ay, Tony Mamak. Ibro Mamak. Wow, double B, pamo. Double B. Pamo, yak mangutang na itatang Arnel. Dinan mo kung chance. Double B. Itang Jackie mo, makasabi ka rin. Ba? Aliway kay Lisa Lorenzo. Lisa Lorenzo. Hello. Ano po rin? Magilaw po. Magilaw. Yan. Hello. Talagang. Hello po. Hi. Hello. Ito, Serrano yung pasbol. Itang Jackie mo, double B, lultoy. Serrano yung pasbol. Aliwa po kayo Lisa Lorenzo. Medical ko. Sige. Okay, dakala salamat. Yan. Bye po. Okay, bye. Dakala salamat. Okay, yan. Double B. Medical ko, sagat. Basang ko na yun. Ikit mo ratang kaya? Baka sabit? Bala mo, yapin ni Lisa Lorenzo yan eh. Ikit mo ratang sabit? Ikit ko lang. Ati kong mate. Kasay si metong metong. Itang kod. Makahintay tang... At lula. Tunggatong galanta ka rita. Bandera la. Siguro, yapin nini. Iningasil Osnerol, Lisa Lorenzo yan eh. Kitang talagang isulat mo eh. Dancer po. At invite ko pa pudeng friend ko, pati Cap Tony Mamak. Pati niya pa Kenny. Tatang Arnel. Asil Osnerol, Lisa Lorenzo. Ay, karakal ko message. Laman may basa. Metong man lang may basa. Ay, tampu na ako. Ay, ka magtampu. Puta, mi lampasan lang mo, kapatid, ne? Okay, sige. Pero yung director to, may nga kuya kaya ka to. Lunis siya na kung manikal gamat. Na kung manikal gamat, lunis. Ali, dinan miyang kay. Magdala kong tali ang pong metong akwayan. Itali kayong gamat mo. Mga yan? Bayang yung manikal. Sige. Sa mas na mentali na. Ay, ni, Russian niya siguro yung tutuking megtext kaya ka to. Pa-shout naman po kay T. Astana Kas. Russian ni. Kazakhstan. Kazakhstan. Okay, gracia hindi kakamben. Okay. Saka
At saka po, paki chayo ne pong may pagto kareng tao Santo Tomas, San Luis, Pampanga, o nang ing balatong medulok, manibat po kang Karding Estana, yan. San Luis, Pampanga na. Ang po king Santo Tomas. Balo may mayor San Luis, Pampanga. Alike. Bakit ito mo balo? O pakibalwang ke. Bakit? Magpasko. Bai ka na mo. As yung makapagal. Yapin ning mayor San Luis, Pampanga. Santo Tomas, Pampanga. Nino yung bayani da king San Luis. Sabi ang keke ka. Nino, kalala. Interview ko na yan. Yung bayani da San Luis. Ba, yapong Luis. Inganak na Dr. Romeo Taro. Kaingaman ko Bala ko may balo kakapampangan nung may balo ka Luis Taro. Lungog ka pa mo katang boundary na ning San Luis. Akit mo na yapong Luis Tarok. Nino yung Luis Tarok? Na. Yapoy Supremo. King? King? Balo mo na, ukbalap. Ika naman tatangan balo ko naman ta kasi klase may Manuel Quezon during the time of liberation, Emmanuel Quezon na. Ababasa ko na rin istoryada rin. R.P. Juquirino. Carlos P. Garcia. Dati ting kambayong. Ngunit yung datang no rin Amerikan, leko mimbayong. Balo mo ratang ating bayong. Detang kay. Ilapin detang talaturo. Nangaos na ka rata? Manurula. Nangaos na ka rata? Nangaos na ka rata? Kaya balo mo, late mo sabihan. Makapili. Pero yan datang na po. Ramon magsasayo ka rin niya mete. Baking kay? Aeroplano. Ninanyang aeroplano. May crash siya, siyempre. Ay, kagaling mo, O, Manuel Ross, no, niya mete. May kalimwan niyang may isnawa. Aluway ta, no, niya mete. Huwag kata, balo mete, may sabihan. Diyos ko, kay namo kay history. Sabihan me. King Clark. King Clark. Bakit kaya ba nakakanita? Ali. Ewan balo yung Manuel Ross, mete, King Clark? Ewan balo? Balo ko. Kaya nakakitang pariground natin yung kay marker ka rin. Balo ko. Sinabi mengen Ay, nakatiting naman. Nga man ko kay katatangar na. Okay, ka Regina Mercado Sanchez. Pabati kay kareng kapatid ko. King Kalantas kareng Mercado Family Ampo kareng Batch 80 po. Ay, tang nandun Yobi, Kujamat Eliasos. Mayap kaurasan po mga idol. Lagi po kaming makirandam. King programa yun. Mga idol from Urdaneta, Pangasinan. Ay, kumusta ka po? Ikaw kang Urdaneta, Pangasinan. Biasa kang mga Ilocano. Wen manong. Ay, tamo yung balo mo na. Wen manong. Yung balo ko, Ilocano. Agawit kan. Agawit ka? Pinakbit ka? Luto aso. Pinakbit ka? Pinakbit. Okay. Ilocano. Okay. Pinakbit. Ampong dingdingan ka. Diningding ka. Diba? Diningding, pinakbit. Ay, Diyos ko pa, mga Nilocanis sabihan. Marcelino Escoto, mustahan na kayo, kaluguran. Balo mo yan, nino yan? Kagwapo ng paring Double B Marcelino Escoto. Nung magaling ka, nino yan? Nagdanay, paring Marin. Ot managkas ka! Ali, ako kanita? Kaya expression. Dindanda! Ali, ako kanita? Sa bagay, yung parental guidance kita. Ano naman pare, Ay, paring Mar! May bigla ko mo, sorry po. Ay, Diyos ko, yung mamaus kaya kata, abroad yun. Paring Mar! Kumusta ka? Paring Mar! Talaga namang mga santing kay lalaki. Kanita po, balo mo na yan. Paring Mar, kumusta ka? Yan. Dindamdame, nagkas ka. Ali, ako kanita. Mo kanita. Ako kanita? Diyos ko. Pasensya na ko po. Parental guidance po na. Uling kayong kaswelo may po. Uling balwa, minepong iyakakit ni Paring Mar. Opo, may nga bigla kami. Pakumusta ng konsyal ni Gomez. Kagawad. Yan. Mo parang damuli yung bypass ko. Balo na na. Ikeng ni sabing Paring Mar, pare katasagana na. Anong Paring Joel? Iko doon Paring Mar, sagana kakuha na. Datang ko gulong nga na itangay na balong double B. Ako kanitas tungakit kay kung naman paksabyan. Ay, Diyos ko. Paring Mar. Okay, kang Obi, Kudyamat, kay Elasos. Baliktad na naman yung double B pala. May pagkasaitan naman kayo. Maya pa kaorasan mga idol, lagi-lagi po kaming makirandam kayong programa, yung Idol. Ay, tangking Urdaneta na. Ay, dakal po salamat kay kayo. Ikaw ang taga Urdaneta, Pangasinan. Manyaman na rin bangus ken. Tamani bat king kay king Dagupan. Balo may tang anong pangataba? Nyang po tang pupunta kay king Baguio. Kanita. O kaya somewhere in Pangasinan ka. Okay. Potang magpauli ka ating king pipanganan ken. Itang matutina.
Matutina. Oo. Sige. Alang nga migibalo. Ngayon tinatake ti San Fernando na. Matutina. Ratang bangus mayumuyum mula. Itang bala mo, sakto lamong may darang king darang. Bal may darang. May darang king api. May derang. Derang. May derang yan pala ito na. Isto ka? Jose Rizal Alfonso. Pabati po Alfonso family Bamban Tarlac from Taiwan. Kaohsiung. Okay. Hello. Janet, Taiwan niya. Itang naus mo nandin, tatangar na. Taiwan niya. Buli ang kahit December. Pero makarandam niya pa Janet kanyan. Makanyan. Mariet, nung makarandam niya, pareho ko malago. Wala ko sinabing ninong malago kayo. Pareho kayo. Ito yung nagtatampo sa inyo. Yan. Sino? Yan. Hindi nyo daw binabasa yun Ay, si Double B. Nahanap yan si Lisa Lorenzo. Lorenzo. Si Lisa. Taga-saan siya? Taga-saan? Balibago pa. Din damnandan. Balibago? Happy kasama. Lisa, pasensya na, pasensya ka. Malyari ngayon may labasan di. Alasan. Kaluguran may pala'y barangay captain na Tony Mamak. Kaluguran mo yan, ni Tony Mamak, barangay captain, naning Balibago. Okay. Nano pa? Nano pamburi mo? Ating gani. Kapno, Kwaus Nara. Kaya ni Afghanistan. Na Afghanistan. Lome, basag me, naman Afghanistan yan. At king Afghanistan. Manay Afghanistan yan. Lome. Kazakhstan yan. Kazakhstan yan. Kanyang Russia yan. USSR. Kazakhstan. Mo balo sulat ring Russia. Ring Ruso, makay nasulat. Tara na. Yan. Makanyang lasulat. Apin yung binasa ko nandun yan. Binasa mo niya? Binasa ko sige, nung binasa mo Okay, kang Joseph de Gracia. Diyos ko, Joseph. Digsuna mong disgrasya. De Gracia. Baya pa oras kaya ka, Joseph? Okay. Mamasa ka ta ba? Dakal na rin. Alas 12 na. Alas 12 na. Sige, nanong gawon ta ka yan? Nanong gawon ta? Magpainaw ka ta ba? Lunis na. Bayi ka namong painawa. Kabisan di ka. Yak magbali ko lunis, tabalo kaya kanong painawa kaya tayo. Aliko! Ay, nano? Pasibayo po, dakala salamat kay kayo king Aldo pong Domingo ngayon balo yun naman po, burid ako din ng Kasuelo dyan ditak mong oras, alas 10 hanggang alas 12. Nano? Yapin ito. Iyari na ka. Patan ko yung camera mo. Ali. Kaya kayo nga pong menalbeke kami. At may kirandam kaning Guapo Live ng Gary Bernardo. Di niya po lulubgan Domingo dirinan da kayo mong saya. Para kay kayong kabilyan kay miyayaliwang bansa. Dakal pong salamat kaning pamanalbeyot pamakirandam kay pagmaragul ko kapampangan ko. Kaluguran da kawangan po. Ikongan. God bless you. Okay, dakala salamat po kay Kongan. Happy weekend at sana po bukas magkaramdaman tampong Pasibayo. Balik alas 12 hanggang alas 2. At Pasibayo, Maya pa oras. At Maya pa Aldo kay Kongan. King katagman no bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matwang bale ng apu. Parang leking parobang, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, Mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyahan nga ning pamangan, inlutong Kapampangan. Sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru.